O mai tauina le whaatuputupula ia o le sunuina o Tautai tonu o Samoa. O se tasi o whainga o lo tamwhaile mtanga luenga o puna oa, whaanatua ma le sisi o manga e fo ia. Ona fianga o ngaonga le sisi o manga, ai maise o soifua malolo ina leo tangata lau tele o le atunu. I lalo le tula fono o le whaafoeina o ngarubenga tau o Tautalua fesfulu. Ilo na vaenga sifulu ma le valu o lo oa iai mua. So o tangata e sunuina ma le ilo le leo Tautai au fiai iunga o Tauta matautia ma vaila au ona lua. So o tangata na te tutuina se afi pe whaolaina se afi. I te tono se no fuanga e whaaputu ai o Tauta po o se no fuanga e whaafoea ngarubenga tau o Tauta. E te tau na molia i lalo le tula fono pe a whaamaonia lana soli tula fono. Ta ofi le sunuina o Tauta. O le tātou ngarulu e whaatasi e manuia e le tātou sisi o manga. Ai maise o le tātou sao lea mo le soifua malolo ina o e maa. Mo nisi whamtalanga, whaafso tai mai le mtanga luenga o puna oa, whaanatua ma le sisi o manga. Are you done, Cuz? Just need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na le sauce fiu wale Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. The heat is on. Fame away. Emma was sauce falolo for company for el Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Level 3, daar gaat het om winkel. Ja, nee, gewoon midden. You toss. Ja, kou. Je van kool van yo. Hi, how can I help you? Don't let fear stop you from investing in your future gains. Open an account with UTOS. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a fia ia unga le fulu masani. E whautuaina ne whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mamali mai temi uma. Whai lo tali fofonga i temi uma e puipuia mai ai isi tangata. Ia e nofo i le fale ma ia lava le malo lo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E vavei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e li aonga al fulu. Tau mawhatatau ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na whautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi al fulu. Mo nisi whamtalanga, whaafso taile matanga luenga i le ono o po le valu se lau ono fafa o. Tala fatu Samoa, mapuleanga fa ke popo Samoa pia. Malo se fua malanga lama, ayala maya se fa popo ngalo ni tala o Tautai. Itala tumwa.
Whaipaanga le whalapotopotonga o le Swaya, mātumotu o le Pasifika, mo le tafi e senga o le kāmesa whaautama, lea e awhia ai ma Samoa, ka Talina Tovia, mo le ripoti. Se whainga pāanga te mo te whitu o le Pasifika ma whalapototonga o le Swaya, lea o lātou fua ina mai ai le whisoswani e 2.5 miliona tāla. E a lātou le polo kalame le Kirpi, sa whailua le awhionga le paningia fia mina o mi mata awha le vai aso taluai. Ma le awhisoswani tele le whainga pāanga, le tawhi e se ai le kānesa o le whaautama ia te mo te le Pasifika, e au fia ai ma Samoa. Lo whamawina le mawalunga o le numero tangata a fia le kānesa le whaautama ia te mo te whitu, o lo au fia i le whainga pāanga. Ma o lo whamawina fo iwi poti e le seifua malolo ina le lalalangi. O lo au fia nisi o atu motu le Pasifika, i le lisi o atu nu o lo pito i mawalunga lo lātou wa afianga, i le kānesa whaautama i le lalolangi atoa. O le ai te wā inga kānesa, o lo whamawina, o le isi le mafuanga, o le maliliwai o le itu pāo tamaitai, ai o se tūlanga whaingatai a inga. Pailo ai fia mei lana saunoanga o le awhisoswani, o le awhisoswani ai a Samoa, e tawhia sea le kānesa o le whaautama o lo mawhatia ma te le ai le awhianga tamaitai tono le atunuu. O atu motu e whitu o lo ilalo le whainga pāanga, e au fia ai whiti ma Kiribati, e atu Marisala ma Solomona, tonga Vanuatu ma Samoa. Talina Tovia mo le Tautai. Inisio tato tala, whamawina le sitia i le iwa 95% o tangata whai malanga mai i Samoa i le kuata lona tolu o le nei tausanga. Lua afe, lua sifon malwha, ka Talina Tovia mo le ripoti. O whamawina le ripoti ma le ofiso numero whamawina, le CTI le iwa 95% o le numero tangata sa whai malanga mai Samoa i le kuata lona tolu o le tausanga le nei lua o lua wha. Fua atu i le 4% i le kuata lona tolu o le tausanga lua o lua tolu. Whamawani ai le pa ua le pasene i le lua afe lua sefulu lua o lua tasi ma le lua o lua tolu o no le COVID-19 iwa. Le tusai ma le ripoti o lo whamawina ai o tangata sa whai malanga mai i le ea po vale le ulu o to otele le a iwa se fululua tesima le ono pasene i lima se fulu afe maru se lau lua se fulu tolu le au whai ingo tangata whai malanga mai Samoa i tusalea ma le se fulu valu tesima le lima pasene. Whamawina o New Zealand lea o lo o to otele tangata taunu umai le malai vale le whali olo le ai wha se fulu wha tesima le lima pasene po le lua se fululua afe ono se lau tolu se fulu iwa tangata o lo o whai malanga mai New Zealand. So ai au se tali e liwa se fulfa te si malfa pasene e tu salea mal se fulu lua fe tau se lau iwa se fulu tangata malanga. O Amerika se fulu te si malvalu pasene tu salea lima afe fa se lau iwa se fulu lima tangata. Ma Amerika Samoa e ono te si lima pasene tangata e fai malanga mai ai. Fa mawina foi o to telo tangata tau no umai Samoa o lo malanga mai e ta fao po o turisi le ai fa se fulfa te si tolu pasene. Tolu se fulu te sima le fitu pasene o tangata malanga mai e asia a inga maubo o le se fulu te sima le iwa pasene o tangata malanga mai mo isi wha moe moenga. Talina Tovia mo le Tautai. Inisio tala, sa ilia e leo se alitonga i lona ngao ina o se manu papalangi, ka Talina Tovia mo le ripoti. Wa talo sanga ina mtanga lwenga o leo fale pui ma leo la toi fuata ina le mamanu le atunu u moni whamatalanga e winga i lea li i olo tau sa ilia ni e leo. E tu sai ilo na ngau ina se manu palangi mai sale le longa ma sola ese mai e lava. Ripotia leo le nea li i mai tonga e whaiava i sale le longa ma e lea iso na a inga i Samoa. Ma ua whaamaonia mai foi e le ofiso sori ngā tula fona mtanga lwenga o leo o loo iai lava lea li i te tono le atunuu. O loo tu ina mai ai ma le whamanatu am tanga luenga o leo le mamano le atunuu o li sori tu la fono pe a e fisosoani e whaalafi le nei tangata o loo sa ili e leo. O li talusanga am tanga luenga ia babe fisotai se ofisa o leo e la tane pe a sila fia se whamatalanga i le ali. O loo whautu e ina fo i le o loo sa ilia ina ianga i atu i le ofisa o leo e whailoa atu lona tangata. Talina Tovia mo le Tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle
Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Mai mo mai, o se whapoponga le nei I tala o le Pasifika. Sa alfalava se whaliunga le nei o tala mani Pasifika, na ripatia mai le tio whawa malua New Zealand, o mwhaio na wina ati le langolanga malosi al company al Uncle Johnny's. Tala ta muolo I ane nau ta inga le Presidente o Papua New Guinea a Ishmael Doroama, e toe ta tala le nau whanga ili mai nei Banguan, ma o lo I talasanga ya Amerika Mosef Soaswani. Ta ue Doroama, o le toe ta tala ia le nau whanga ili maina, o se ala ngā tupe mautu lea mo le whainga mālo a Bougainville a o tali ai se aso o lona tuto tasi. Whanea tu stala ya Patrick Wynne, o loo mana o mia e Doroama le Soaswani a Amerika, ai o loo ia o whaina atu nisi o whanua a Bougainville e whausi ai se nau whanga mo le military a Amerika. Ripotia o Bougainville o le tasi leo nau whanga lalalangi o loo te le tamau ainga o le kopa o loo maua ai. O le tasi leo minerali o loo pite o mana mia le lalalangi I le ngao si ai o mea whainga luenga whaate kunolosi. Ta ue win e silia ma le 5 miliona o tone o le kopa e mawhai o na eli ina I Bougainville a o le teimi lea wa mata o na uti le mawai o lea minerali isi atunu o loo mana o mia ma o loo mana o Doroama e whailoa le oa ai o Bougainville I le kopa ma e fia foi e whaipa anga atu ia saina mo le whaalau tele ina atu o le maketi o le kopa mo le tamau ainga o Bougainville. O loo whina upea le asosia tu stala al Pasifika mo se saulotonga o tu stala I tonu atu mo tu uma o le Pasifika. O le ala leo le langolango ina ai le asosia tu stala o le whanua tu stala palau I se mata upu tau I le whaio whamtalanga whaalumaluma o loo whina wina I le whanua tu stala palau ma le tua a le Presidente o palau. O le amata upolo o mori ai le company a le tua a le Presidente le company o loo whainguaina le Cervical and Sons le whaatono le newspaper palau ia le lani Reklan e tu sai ma se tu singa le newspaper I le ase lua se fuluiva o kitopa lua o lua wha. Le o loo whina wina le company e whapea se se lea tu singa. Pe tai wa whali le Presidente o le associate tu stala le Pasifika ia kalafi moala e lango ina malo se le associate le whaatono le newspaper e tu sai ma le amata upu. Ta ue moala ua whaawhainga tāle ma tā whaioia tu stala I te tonu o whainga malo whaate mo kalasi ma wale ai se saulotonga. Ma o le tatalo le asosi na ia tu ina atu le saulotonga le au tu stala palau. Ma ele ngati te tonu o palau e whaapea foi isi atu mo tu le Pasifika o loo tau mia ma tau fia le whailoa ina ai tu stala o mea tā ua ma mea moni e te tau na whailoa mo le sila fia I tangata lau tele. Ta ue moala o isi atu nuu o loo iai le saulotonga e whailua ai manatu o so se tangata. Ma o loo sauloto ai foi tu stala. Pei tai o isi atu nuu o loo iai le tūlanga o loo tau mia ai le whatino ino le ngaluenga whatu stala ma le manino ai mea moni. Ma o le tūlanga tonu lava lea o loo tūla I mai le mata upu I palau. Ripotia o le asolua sa atu ina atu ai se tusi le asosia tu stala al Pasifika anga I le official president o palau. Ma whailoa atu ia ilo lātou le fia. Ma o le saulotonga e whailoa I manatu, ma le saulotonga whaate makalasi, e o whaatasi vaenga I e lua. Ma o le naunata inga tu stala ma le saulotonga e whailoa ai tu singa moni. O le saulotonga fo I lea e anga vaa iai whainga malo o whaate makalasi. Mai au ona tanga I ai tangata anu o palau I lea tūlanga a o tā pena atu ai mō la lātou whainga pālota. Tala I al Pasifika mo le nei afiafi, tau whāsaifua. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple. Guayabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. O tala o soifuanga le Kalesia Katoliko I Lalangi mai a Chuli Tuala le Misio.
whaalofa atu Samoa ma le pulega whakepe po Samoa pia o tala o soifanga o le Kalesia Katoliko mai ima o le lalulangi. Mo moi tala mai malo Indonesia patipatia le komisi o le Autalvau Katoliko le atoanga o le iwa sfulonu tausanga le whapoto patonga. O le sauninga mo le asfailungaina sa whaia le mauta o le fono e pikpo Indonesia lo i totono Jakarta. Tu sai Marie Poti al News le sui whapitoa mo tala o le fono i le launga a le ustaulanga le whailau tusi al komisi o tuplang talavou e a pātele France Christi A.D. o lana wala au mo tuplanga na vaoa i a tauwiwi i le anganga whamausali o lo whaalia i tala anga whamauina a le Youth Pledge. Na mai le tausanga e afe i wasila ulua valu. O se tomisao na mai tuplanga la ite o au lotu manga no ese sa fola e langolongo sua mo tangata no o Indonesia. Doi whaamanino a wala na fuailo na whaawaina o le alofa o ia tuplanga i leo o mawhaangaloina lava. Wau le tupsa i lana tuitu i e whaamalosi i Talvau Katoliko i e whao ngata tau le manoa i le au nanga musi le leila utele o le atuno. I le mai o le misa o se whaatanoanga na whaia ta taitai e se tasi o whaia o ngai imta au wha filosofia ma le so upo vai ngata mai whaapitoa mo le malo ia Yanua na groho na lato whaamtalaina wa ili tu ilu i tau ma matatia ia au sia mo le lumanai o Indonesia. Ilu i tau o si manga lautele tau pisinisi matupe maua patasi e malu i tau wha le malo patatau i le wha le tonu na matua i o iai le matanga mai o le pesi o le COVID. Ai mo le au lia ma wha manua ina o le anga inga i le upili auro le Golden Indonesia lua o wha o le ato e wha mautu wa inga e asaina mo nisi o ana fofanga wha tatia mo singaluenga i e wha tu mawina i le leo le wha pota patonga. Pasoa na groho lana au nanga whai mo tangata no lautele o se wha ausfianga na mai tutono lo na tangata i le wha leanganga. Le ngaluenga sa amataina e sangato i ke nasi o loyola. Au ngani al whaia onga ia mana ia le whai tutusa mga lulu e whaatasi o se vainga mai wha poptonga e tasi ia no fouta iai e wha whaingo fia e wha ngā solonga o ngaluenga ia matuai whataua masila manino i tu e whaalelea e a tina e o la lato malo le atunu o Indonesia. I tala whaupopo to i whata oto ngaluenga whauina moli University le Gregorian University na mai yaso o mawai le sfulu ono sinituri mali wala au o tamaitia aonga i tatau o na aisi moli malam la maanga wa fatinonga tala inga wa soni. O le amatanga le ni tausanga na whaipaanga i le aonga le University fa Austaulanga Gregorian lo Tautai e whapoptonga Yesu mana whaawai sangato Ignatius ili wai tausfulu ono centuri i ngā lue whapaanga ma le aonga patuspaia ma le au whaitofinga le Kalesia whapea le aonga le Kalesia tu sai o la taane. O le aso lua wai aso nei le aso limo novema na asia se tuai Pope Francis i le lotoa le aonga watu whatasia e sau no whapitoa ai i sui au wai o whaia aonga le au whaingaluenga mai oa o tauina ai. Lana whaalinga toi whaamnatu o le tupsa i whailo sa whaapipi i nei lunga whaitotoa o le maota o whapoptonga le Katoliko Roma sa whaweina mai e St. Ignatius o le aawea mwhailo i se aso asau i whaitotoa o Kolisi o Roma ma le University Gregorian. Whailo ilo e whaitauina whaapea o le aonga mo le whaasa auina o le ngangana le anga lelei i tangata ma o aonga whaakerisiano. O se aonga tātou te maua mai ai na whaatomua i mta upu whewhiloi i mta upu mai whaapoptonga le Jesuit sa o ai le sio manga whalelotu mo le tausinga lelei o tangata. O lea ua manatuai o se walaulia e tui na mai ia e tātou e whaaulaola ma whaasusulu tele atu kalasia mai o tātou lava tangata. Tāua tele le whaalolungia o aonga o le whaatuatuanga Katoliko. Sau no Pope Francis o se taimi mo whaia onga le Kalesia e whaalolungia masila fia o lo tātou I loa mea uma mai su e suenga mga luenga sa ili
mai le tongi sao a tangata taito atasi. Tātou te Moomia University i le whailonga tangata ai ia whelangolango mai i le malamlamaanga e fofo ai manuanga na mai o tātou tala whasolopito. I tala whaaiu, ngā luenga mua au mai le ekalesia i to tono se pānia e mole lave ino le taulanga o Valencia na whātia. O le ekalesia o i to tono malo se pānia lea ua taula mua i ngā luenga lave ai i le alia mai o le malo si o lolonga ma le whaaleanga ino le pitonu o saute o Valencia vai aso na te anei. O se whea momolina mai le tupsa mo tatalo mo e na afia i le lolo vai i tutono al malo. Na amata i le aso luas fuluiva o ke topa ma le mamafa o timunga na whaatoptope ai le tafi e sea o le tele o me o whaaleanga ina. Toa telefo ie wa maani liu ni sina taia a o i tutono ta avale o fale ma fale whaingaluenga. Mai le aso saa wha upopo le whaitango tangata maani liu lua se laus fitu ma le popolenga i le toa tele o lo o tau saa i li pea. O le angi malo si le awha wa tu ua i le toa tele o ainga wa le ai se vai o tau mafa le elitise mai isi o nanga ta wau pito Moomia. Ma le langolang sua le ofisanga lea Caritas tu ina mai ai a ke pikpo fasalanga i le tali le lea au lotu o i lato uma o a afia mai. Fa apea mataulanga fa pitoa e au ina mai au lotu e mole pule anga Valencia i le aso iwa ma le aso sefulo Novema. O whaita wafe volunteers mai le ekalesia wa ofo atu e fsoswani ngā luenga la veai. Ma olo o ta o fia i le o whainga luenga ia o si taulanga matamai teisa ma le tupulanga talavou. O lo ma fia pia le palapala toa i lunga o awala to tono fale ma pisinisi pa atasi ma malu. Sa vali whatau te e o lo whaia ona o le le ai o ni lapta inga sa tu ina vave atu mo le mamalo le atuno pa apea malele lava o soswani mai le ofisa o pulenga pa waunga nuenga i le lave ino soifua na mai le whai unga le lava yaso ai o lo whaatupla ia le i tau tangata nga i le le ai o ni whaalinga i le whaalawlawe na tupu manu e tele ni soifua e whaasawina mai le lava le langalong sua ato ngā luenga mai le ofisa le malo i vai nga na whaaleanga ina le awangelu ma le aupa ia o mai le langi talo sia i mātou. O tala i o soifonga li Kalesia Katoliko, whaktaitele langlong sua Manager and Mouse Company Limited. Whamanuia le atua ia Samoa male puleanga tō whasu. O swaiunga le nai tato tala o Tautai. Whaftailo mai mo mai, whaftailong lang sua mai tato company sa le Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chang Mouse Company Limited, male matanga wenga o le MNRE. Manuia whasausaunga le fiafi tō whasoifua. O se soli tu la fono le la foa i o la pisi le sami, vai tafe mano foanga tu fua, e whaalenga ina i le siosio manga ma le ola whanā tu romanu, la au ma fi ngota, ai mai se lota tau soi fua ma lolo ina. A whai e whaamaonia ni soli ngā tu la fono, o le ama whai una mo lia ma whaasala ina o i se whaasalanga. Mo tangata taito tasi, e le si lia le 5 unite po le tolu maasina whaafale pui pui. Mo pisilisi, e le si lia ma le selawi unite po le ono maasina whaafale pui pui. Tilo tau e o la pisia meru si akula mai. Tau kine loa e la foa i whaasoli tu la fono o tauta. Mo nisi whaamatalanga, whaafsota i mai le matanga luenga puna o whaanatura masi o si o manga. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. I'm so hungry.
I'm so bored. It's so hot today. I feel like I feel like some ice cream. Yeah! Uncle Johnny's ice cream! Yeah, they're the best! Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream! Yeah! Yum, yum, nom, nom! Uncle Johnny's ice cream! Hi guys! Please, Mommy, please! We want some Uncle Johnny's ice cream! There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors! What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun! It's so yum! Uncle Johnny's ice cream available in all your favorite flavors. Also serving you at Vitelli from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a awhia ia unga le fulu masani. E whautuaina le whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mama lima I temi uma. Whai lo tali fofonga I temi uma e puipuia mai ai si tangata. Ia e nofo I le fale ma ia lava le malo lo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E vavei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e li aonga o fulu. Tau mawhatatau ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na whautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi o le fulu. Mo nisi whaamtalanga, whaafsotai le matanga aluenga I le ono o po le valu se lau ono whawha o. Good evening, Samoa, and to the Archdiocese of Samoa Pia. Here is another edition of your Tautai News. Leading tonight's bulletin, Swire group donation to the Scale Up Cervical Cancer Elimination in Samoa and the Pacific. Catalina Tovia for more on this report. A major partnership led by the Kirby Institute announced last Friday by the Honorable Prime Minister Piamina Omimata Afa will support the advancement of cervical cancer elimination across 7 Pacific Island countries, thanks to a 25.9 million tala donation from the Swire Group. Rates of cervical cancer in these countries are among the highest in the world, according to the World Health Organization. Cervical cancer is the #1 cause of cancer-related death among women in the Pacific and is devastating to women, families, and entire communities across the region.
This generous investment will enable countries like Samoa to partner with the Kirby Institute to advance the vision of a world free of cervical cancer. The Samoa Ministry of Health launched a comprehensive cervical screening plan at the recent Commonwealth Heads of Government meeting, which is part of its new cancer control policy and work plan. The funding will enable Samoa to implement its cervical screening plan in the new year. The 7 Pacific Island countries are Fiji, Kiribati, Republic of Marshall Islands, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu, and Samoa. Talina Tovia for Tautai News. In other news, the third quarter of 2024 reveals an increase of 9.5% of international arrivals over the previous quarter. Katarina Tovia for more on this report. The total international arrival statistics documented revealed an increase of 9.5% over the previous quarter and an increase of 4% over the corresponding quarter of 2023. The findings reveals that the impact of COVID-19 on arrival numbers in 2020, 2021 and 2022. As usual, air being the most preferred mode of travel to Samoa, representing 93.6% of total arrivals, while those that arrived, total visitors of 50,823 for the quarter under review revealed an increase of 18.5% over the previous quarter and an increase of 4.5% when compared to the corresponding quarter of 2023. Further reveals the impact of COVID-19 on visitor numbers in 2020, 2021 and 2022. New Zealand remains as the leading country in visitors arrival by country of usual residence, accounting for 44.5% or 22,639 of total visitors. Australia followed next with a distant of 24.4%. United States of America recorded a share of 10.8%, followed by American Samoa with a share of 6.5%. Visitors that entered our shores for holiday and vacations accounted for 44.3% of all visitors. Those who were here to visit friends and relatives accounted for 30.7%, while those that traveled for other purposes made up 10.9% of total visitors. Talina Tovia for Tautai News. Samoa police seek the public's assistance in locating a suspect wanted a connection with cattle thefts in Salilolonga. Catalina Tovia for more on this report. The Samoa Police Prisons and Corrections Services seeks the public's assistance in locating a suspect wanted in connection with cattle thefts in Salilolonga. Police reported that the suspect, originally from Tonga, resides in Salilolonga with his partner and has no family ties in Samoa. The Transnational Crime Unit has confirmed he remains within the country. Samoa Police urges the public to report any sightings of this individual to the nearest police station or contact the police directly. Samoa Police also reminds the public that it is a criminal offense to knowingly harbor a wanted person. The ministry encourages the suspect to surrender himself at the nearest police station. Talina Tovia for Tautai News. And that is the end from your Tautai News. Thank you for watching. Thank you to our generous sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Jangma's Company Limited, and MNRE. Have a blessed evening. Tofa Swifu. O se solitu la fono le la foa yo la pisi le sami, vai tafe mnofo anga tufua, e whaalenga inai le siosio manga ma le ola whana turo manu, la au mawhi ngota, ai mai se lota tausoi fua malolo ino.
A whai e whaamaonia nei soli ngā tūla whono, o le ama whai una mō lia ma whaasalaina o i se whaasalanga. Mō tangata taito tasi, e le si lia le 5 unite po le tolu maasina whaafale pui pui. Mō pisilisi, e le si lia ma le selawi unite po le 6 maasina whaafale pui pui. Hilo tau eu la pisia me rusi aku loma i. Tau kine loa e la foa i whaasoli tula whono o tauta. Mō nisi whaamatalanga, whaafsota i mai le matanga luenga puna o whaanatura masi o si o manga. Are you done, Cuz? Just need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na le sauce fiu wale Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Emma why? Emma why sauce falolo? For company for el Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our